Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakur Syiemlieh kpo sanglar hagash phodarik kala lingkar arjar fusan kala Pynkup Burom ni uriu khrau balano Sngi kakur Syiemlieh ubadeiru udien jat jong Tirot Siem kata Professor David Syiemlieh ubala yoru kusnam Padma Shri na President geri India. Uba David Syiemlieh udi uwei ubala wat banyak hakabede bagajinya linti jong uklawat geri khasi ubade usiem ke Hima nong klau kata Tirot Siem bat ubalawat banyak ru ban pensisha ya gesiyap jong Tirot Sing. Uba David ulay thu ubalawat banyak ya gejinya linti Tirot Sing ha London bat ulalap balabu rekod ya gesiyap Tirot Sing ha kat pratarik naitung shijar praspa lai pusan. Ulay thu ru bagi British ki ithu yu kum Tirot Sing Syiemlieh. Hakani gesi la yoru ke jingkran na kirang ba kur Syiemlieh ki bel pensngo halor ki kam ki bede bat kakur. Kila ai ke jingket bok shabaro bakinang syat dang klan ha kiliang baro bat bandap hu bahai. Kila mat pang halor ki babun ki kam hakabede berkakur kila pun ken mauru bagi don ki brio ki bakren pen thok bria ya kakur Syiemlieh hendai kakur kala shimkhya banam ailan hakabede bat kani kani ka Burom jom ka kajak khasi ka jomi bagi pendeng ya kani ka ai na kalian jom ka kursi ini. Warm greetings to Kakur Syiemlieh family, friends and invitees at this general meeting of the Kur Syiemlieh Shillong unit. Among the several felicitations given to me, this will be remembered as I am among my Kur Syiemlieh. The conferment of the Padma Shri Award 2025 was very special. The investiture ceremony was a grand occasion and a date that my family and I will remember for many years to come. I know my attendance at the award ceremony in Rashtrapati Bhavan was followed up with the goodwill of many, including my family, friends, and the academic fraternity and society at large. One of the problems I have giving lectures is the height of the podium needs to be raised. Anyway, the Padma Shri Award for Literature and Education 2025 has come in large part, I believe, following my connection with Nehru. I am happy to have joined my many Nehru faculty who have been honored with the Padma Shri and the Padma Bhushan Awards. My dear school, Dr. Graham's Homes, Kalimpong, where I went with Keith in 1958 and remained till 1970, 13 good years of our education there, which recently celebrated its 125th foundation. And St. Edmund's College nurtured and molded me. Nehru, through the Department of History and my long association with the Northeast India History Association, further shaped me as a historian, author, guide, teacher and administrator. I may tell this august body that my research was conducted over the last 40 years and I have 20 books to my credit. One book just was recently published only 2 months ago. For this I ever remain grateful to my 3 alma mater, which I have enjoyed, researched and published my research in the form of articles and books. Among the most significant research undertaken, 2 have been appreciated. I will relate some of my personal experiences in the conduct of my findings. I was fortunate and I take pride in being a Syiemlieh and finding the date of death of Tirot Syiemlieh. I was fortunate to have located the date and death of Tirot Syiemlieh, same of Nongklao, in the then Indian Office Library and Records, London. Early in 1988, while researching in the India Office Library and Research, and while waiting for some material that was taking longer than usual to reach my table, I checked a catalogue on Bengal, used my common sense to check it. What I had found was other research scholars in their search for
Tirot Singh were not looking at the correct catalogue. They were looking under Dhaka, they were looking under Khasi Hills, but I checked up with Tirot Singh. And believe me, the word, we've got a document to show that the British recognized him as Tirot Singh Syiemlieh. I checked a catalogue on Bengal, used my common sense to check it, found an entry on Tirot Singh, requisitioned the bound volume of the Bengal Judicial Proceedings 1835, which largely comprised of letters, and had before me a letter of 18th July 1835. The important thing is I located the letter of 18th July 1835, which recorded the date and death of the Khasi Singh of Khlad. The all-important letter reads, and I read the extract that I noted, and I have a photocopy of it, which I don't give out. There's a copyright restriction that I cannot share the documentation that I have brought from London. If others go there and get the same, well and good. The letter reads, I have the honor to report for the information of government the demise of ex-Raja Tirot Singh, a state prisoner under my charge, which event took place yesterday at 1 p.m. But the stick with a big ballet, but no one can go to the man. Some people got the case of the got the don't I all thì vẫn với vẫn đi chạy vẫn cường qua bằng long vẫn phải giống lấy nó có yang cường thì phải try bạn kia để bạn thay kim suy nhau và cái này còn lại cái cường như ý thì lại có snow này sẽ gì nên đây và cái đó thì chỉ cần thở Great, but if that the no yellow road is here, but it happened quite a but that is a ship here, which Jirat materi. saya mati dah ship ya, tapi ship bukan Hima. Di lihat kalau pak masuk kenal dia snow itu kedua di madu landing aiba skandal sini di masa Khlad Joshua Imahes bahasa Khlad Joshua batai mati Khlad lum Khlad sing kalau the long struggle belum menang yang ikut kejadian. Masa lalu, dekini kita lalu yang ikut kejadian berkembang kumne kembang, iyo ini dobatur, iyo yang singelan, ada ikut kejadian. Tentang kami kalau apa, kumikun dengan siapa yang kejadian ikut kejadian. But lada iyo itu kejadian ini. Wah, bentuk dia jadi nanti gua akan itu dia itu dari Indonesia. Kata mereka, jika tren itu ni apa? Kalau batul bagi eksekutif komite, dia berpikir lakade yang unit karena kita stability. But mentah kadang di sini deh, ikut dicari, itu sini deh bang kalian naan, soalnya. Dia kata, ni kita dah nak kasih kejadian kejadian, lalu ni mesti kia, kan poin kepor banyak orang yang kayak dia kalau beri menteri imam salam, kata bagi dan kam yang kisah sikit, kita beri dan kam nak bapak dia, bagi itu kita tidak maksudnya, namun dia, ini keleng. Ini cuma pertanyaan itu. Bagi sekian, lain kecengawan beliau benciong bangsa, bangkini, jiwa, banyo, jaga benciong.
They ban da certify da tarajat ko. Yatoi ba mapai ya ko ke jai ni kalau na lusunya. Akan poi ko ba nakaliang ko ke jai joi inom ilam. Nila baru itu beti. Dalam kinom ikor kibong kuat bandar hakkur ke jai. Nakaliang sumakor kan membelah itu. Bagi kalau macam ni, kan dalam salah seperti ikut di seperti namun dia bisa tinggi. Dia kata-kata, kalau dia macam ni, baterai tahun, dia don pak ikut ijazah dalam bang, game sebenarnya. Kantam lagi, kami ada buat usia. Kanu kalau ni, lalu kanu kecai, lalu kita begini berdua, badan aku aku macam ni. Nada kita tu senyam, kita tu cinta tu. Kita siapa? Jika kita minta kesensus, buat ngikut, haman lagi unit, buat kita boy buat unit hak sentuh lagi, buat apa? Buat apa isu bisa jadi kenal, buat unit dan certified, buat recommend share sentuh lagi. But they certificate kawan I ya certificate but kita certificate kan start lalu kita jadi sponsor lalu apa bete berkecil. Nama kita tahu sebuah bukan kedua berdiri. Nama pengingat itu kau Sngi kita keren masyarakat super mah kita dulu kau belum Prof kita kursus ini berjumpa. Sebuah apa sekolah kami tempat Kristen juga setahun ini. Mungkin sudah ini benar. Atau kita ini, apalagi orang orang berkreasi semua itu kita ini awal kita berjumpa semua nak kerja soal nak kita berkelaro hal ini berjumpa yang terus sudah Syiemlieh. Kalau berjumpa kesini berapa, ini sokongan dan terhadap Syiemlieh ini. Mereka ni kan sah ada tentang ni, mana kibat kelasna dan sorka kita kalau hendak buat hakam buat nasuai kita singsian, jika membuat singsian buat nasorak dan fiosir nama sah dan fiosir berdiri di sini kader. Dia kalau Prof itu singsian juga membuat nanggur, nama kapal kemenangan semi biji dan nama mempunyai berdiri dan kapal berdiri. Ada rutin dan ada rekam dan sesuatu dan kelana hari Jumat hal ini berarti waktu kalau sesuatu ini bisa dihalang di kebun dan kalau nanti Syiemlieh. Semua orang ini apalagi boleh jadi kru haman keporu bagi ibu setiawa buat terusing artikel terik berlain ya dan bahasa kau so kita tak boleh amat but how we pay the given month the given second bab like holes but now we could one second halang which is part but said they could one ông nọ nói thì could one second side mas baru sat holes is part mengingat Syiemliehอยู่เรื่องจบอยู่คนนี้เราจบไปแล้วลายกันลาล้มอยู่ด้านNomor bangun saudara kita. Lawan mungkin buat kau senang ini, hakaba nunggu kau senang ini pemilu. Kalau ikut jam ke sentrang di kilauan batu sisi, mereka kembali. Mereka kepulang pada malam presiden di malam ini. Yang hadir kat tu bagi Islam ilawan saya senang berwan pun yang saya cakap hanya tak kajuan pun kejung iru kaim ya bakaim terbatas lengkap kadon punya isi aku kejung hanya bakaim suki lagi di Ramah dan Prabodi Iwan Cici di warna kemudian misai pak hadur mentah nyebut bahwa nyilas damu pada sak
Gilasdam Panyalong, Gilasdam Panyalang, nasusunan kelompok ada minikul kepada mereka na masuk kecil, kayaknya demi kelompok berapa ini nilai yang banyak cuma tak puas, katu ini kalian. Nasusunan sibuknya pangayo panikmat dari keluar mana melu, panyogi kumnis. Bagian dunia kenal bagi lo bagi itu penyetir, nama teknik diri yang aku minum itu, harga diri kau kecuali. Jadi dia kedua, kebukuan kita bicara minum itu, mereka kecil ulang kusik, kawan orang yang kecil kawan orang yang kecil jalan, apa yang jadi, kampang yang kecil semua syukur, kecil semua syukur. Kumtang naik pa kecil lang kejauhin pada mereka buat. Naik sekian barang ini zaman. Om bangin yang punya hati dia lang beruntang kembali. Mereka naik sekian barang ini zaman. Sudah minayui ya kami kecil mi jadi pun sama kejauhin. Naik ilong pa bansyuk ya kejauhin. Nah kabarnya jangka kuat. Nang ya kabar yun ya kabar ini yang memang orang unit henry bagi dia bersambung bantuan kicerau meeting dongka kursi ini itu pasti ngasih mundur mereka kekur ke jongi lada long seberang budi lada yang lipat man baru isno mereka stop dari berpati buat kibol bercumnya. Lese lawan dulu, gila penuh bikin kerja, rali ayu lagi lagi penuh dulu. Kat kondom ini boh, murah kau ini sih. Ini kau bikin, kira